Rateko Nela Limwela Fort. À l'espace d'une décennie, plusieurs jeunes filles et femmes d'Onazi Congo ont développé une nouvelle façon de s'habiller, d'une manière extravagante, arborant ainsi une culture occidentale d'exposition de leur corps. Kidi kabon gobana bambandu igana nzenga tumbandu fatigana ubwini mbandu kumbu betu o génération yi betu et puis ça la l'histoire sani au comparaison et génération ile ndi betu batata babetu bakiti voitlanga iba mama katwa mona kubu bana mandoli tukala tanga katubutu kako mais tumona mbifanu so ma photo tenen kana bakiti tubulanga tumona mvoitla buikala c'était vraiment même aussi descend tamana muntu vuetikana ngantwala bantu bizutelo bona yo mbandu betu jaka tubaka yo fioti ku batata babetu iba nkaka batu wana film voitul fina fi luzitu fioti étant ne Congo mais mon kumbu wunu kibende l'histoire soit no différence ngolo dina ba mo spaghetti ni nkumbu uri kilelo vitesse moko monzo tronçonneuse kadi tronçonneuse vitesse mo jaka kala ya basida ya ka bonzo monto ko en camion donc l'histoire soit ngebe ni ngolo yen soni kutu ntauni kala mkotala mvoitul ba kani bana mayakala kani bana bakendo donc philosophie luna tu vanta mabe tu bane ko kugiri swekila ni kugiri sisila ni tu mumvoitul ka lusiri yaka Nengwa Marie-Josée Mandiango, chef du bureau Genre, famille et enfants, invite les femmes et les filles d'Onazi Congo de réadopter un accoutrement responsable conforme au respect de bonnes mœurs. Mvoatu mina tu voatanga ina bontu nkanda ya enveloppe diane. Alors aujourd'hui nkanda wenu kuntama ufati sosa enveloppe una ukerika kerika. Bontu butu kala betu ba jeune tukala ma enveloppe ma par avion mama foti kwa na ka komputu siri ma timbre et ma enveloppe ma kaki wunu kiki makuma ye ma A4 mukugana valeur kukima kita samuna katki enveloppe nitu ibetu dia kabun buginini ozoleri nitu ufeti ofika ufeti vika kibeni kabwa kone uvuata costume me ufeti vika nitu kuleri sana tampenza wundu tamone ba mama bene mavumu sumona ufeti fi mwana triko ivumu kyako kuna nzila ye yuswem kuna kati tamoni katakwe yeni kakabona donc mvoatulu kaisiri dia kaikeri kako mvoatulu imbi makola nge muntu meni kusuvuata kuntwala kusiri bombe kunimadi ya kusiri bombe kamboti kwani kaluzitu kudiambi betu ba mama. Nedoudou Peta interpelle la femme Nengwa Congo et parle d'une perte des valeurs Congo. Mona ndumba ke lutanga nanta tutali mvoatulu donc katu muntu ko kama mesu betu kuluma mayambira debatate betu donc vinsoni fioti dans mon enquête voete mon akin kutu nduelu ndambe kivumu kunzila una voete ngekola donc di tuki di kwene kaka bonzu kaleso di malo manda kuna buna kena kibene ni mkulu ki deseningi mo balabala mo mwene kama mpimba ko musuko donc di ganga fioti nsoni muluziti lo tuvili betu ba Congo tuvonga di kifule batate ba mama buna mvoatu di kalebu buna kabana bakendo kaka ko tumanda kama na yaka taluta nkaka mpati wakulu ukulumugene konsi buna kaleso di sidi kuzulu rubago wegi di fashion bon ta dikibere mutu kalibana bakendo ba mama donc dagidia biufu bon botta kwena buna taliyo mundu kan luba ukangala uko ngudani sedani kanadani bane Congo kukena bukundia biufu musinselo musingidinga musingamba kilena mona kipaskiba kaya mvoatu liyo bonjour mundu tasala film ekiti théâtre ko baksan kutu. Si jadis la femme et la jeune Nengwa Congo reflétaient auprès des autres nations une source de référence qui prenait garde de couvrir son corps, aujourd'hui, ces dernières vivent sous l'influence de la culture étrangère et ne savent plus faire la différence. Mami Louyeye, Rateko Kisanto, Congo central.